براستی وەکەکومە گوتی ji کوردستانی چاپارچە کوردستانی علەماتی کوردستانە عێراقی سووری ئیرانی تورکی علەمای کوتین هەنا الحەمدولله هاکەزا ji Afganistan tên hakeza mesela ji Afrika ji Moritanya tê ji Malezya tê ji Mısırê tên ji Mağribê tên Filistin tên yani tiştê ku vêga halê haziran dixwazim were leva bikim yani ji gelek memleketa alema İslamî coğrafya İslamî ulema mêvanê me hene ew ê werin bêtifaq inşallah Teala bir şekliyen bêjin merkeza bername de Kürdistan problemi Kürdistan'ı mesele halkı Kürt de mesela mi bahsa aile bikin hususen mesela aile bahsa aile Kürda bere çava bu iruati çhali irut sıkıntıya ve hana hakeza zban yani tedi bername ma nesel mesele kiteli çar duazda ahafvan ve bi ahir her yeki jvana ki velser mesele mesela velser madde ve xwarna madde ya uyuşturucu ve genç ketnevi hali haneke de ser bi ahlaki ser aile kaçıra katya bi hali haneke de servan mesele ku iru millete me pe muzdariba tamamen Türkiye pe muzdariba inşallah ve servana ki ve ahaftın izna xude ligorma her meyvani me ku tej bu me sürpriza azoy bejim yani hamiji insani bi kıymetin خصوصا خوازم ببیجم افصل اخاطوان ما اکثریت اکادمیسیانن yani insan ehli üniversiteden هكذا hem علمي مدرسة طرف واي هم طرف واي اكاديميسيانتيها ya لولا مسألة ما إيصال نقاندنا لازم دوي ألان ذهنك يكون أهلي أو كيبي أو بخبر بدل جبل بقاسم أخاطواني ما حميشي الحمد لله إنساني شخصيتي مهمة عندنا بات وبلومي ده جبوا ما سوربريزم إن شاء الله جبوا وجهي وصار سيدا كاز سر سوربريزي براسي تمثيلكاري حماسي يكسر نادي حماسي قارب خبر بده وخبر ده إيصال سوربريزي يجي أول هكذا الشيء أفغانستان تركيا أو ميواني ميو تبريبي هيئتك علماء جيوه وري إن شاء الله تعالى